Bakunzi baruhago uyu munsi kwa 11 Kamena 2026 n'umunsi w'amateka yongera kwandikwa. Igikombe cy'isi cya mbere kirimo amakipe 48 kiratangira, aho umukino ufungura irushanwa urahuza Mexico National Football Team na South Africa National Football Team kuri stade ya Mexico City. Abakinnyi bashobora kubanzamo ku mpande zombi, aho duhera ku kipe y'igihugu ya Mexico iraje gukirisha system ya 4-3-3. Turaza gusanga mu izamu hari Luis Angelo Maragoni ukinira Club America, rutabyugariro turabonayo Jorge Sanchez ukinira Cruz Azuri hamwe na Cesar Montezi, nawe ni myugariro ukinira Lokomotiv Moscow, hamwe na Johanna Vasquez myugariro ukinira Genoa, hamwe na Jijas Gallardo nawe ni myugariro ukinira Toluca. Edson Alvarez hagati ukinira West Ham United, Luis Chavez hagati ukinira Dinamo Moscow, hamwe na Albarine Pineda hagati ukinira AEK Athens, hamwe na Hirvin Lozano rutahizamu ukinira San Diego FC, hamwe na Santiago Jimenez rutahizamu ukinira AS Milan, hamwe na Julian Quinones rutahizamu ukinira Arcadisian. Ku ruhande rwa South Africa ifite system ya 4-2-3-1, aho tusanga mu izamu umunyezamu ari we Aaron Wayne Williams ukinira Mamelodi Sundowns, kuri so Mudau ukinira Mamelodi Sundowns, ya Bonga Ngezana myugariro ukinira FCCB, na Grant Kekana myugariro ukinira Mamelodi Sundowns, Obrey Modiba myugariro ukinira Mamelodi Sundowns, Teboho Mokewena hagati ukinira Mamelodi Sundowns, Batsusi Obasi urakina hagati ukina Mamelodi Sundowns, na Percy Tau rutahizamu ukinira Katari CS, na Tsemba Zawe hagati usatirizamu ukinira ikipe ya Mamelodi Sundowns, Oswini Apolis rutahizamu ukinira Prokwane City, na Ikram Rainazi rutahizamu ukinira Mamelodi Sundowns. Mexico ifite inyungu ikomeye yo gukinira imbere y'abafana bayo barenga ibihumbi 80. Uburambe bwa Edson Alvarez, ubuhanga bwa Hirving Lozano, n'ubukana bwa Santiago Jimenez bishobora kuyifasha kugenzura umukino. Ku rundi ruhande South Africa ifite ikipe yubakiye ku bakinyi benshi ba Mamelodi Sundowns bamenyenye cyane, harimo Percy Tau ushobora guteza ibibazo ku bugarizi bwa Mexico, mu gihe Teboho Mokewena ari umwe mu bakinyi beza bo hagati muri Afrika. Umutoza Hugo Bros yavuze ko yize neza Mexico kandi ko yiteguye gutungura benshi. Ese aya makipe yombi hagati ya Mexico na South Africa nihe kipe ishobora gutsinda? Niba turebeye mu imbaraga z'abafana, uburambe mu marushanwa akomeye, ubwiza bw'abakinyi ku giti cyabo ndetse no kubakinira iwabo, Mexico nihabwa amahirwe menshi yo gutsinda uyu mukino, ariko South Africa ishobora gutungura cyane nibona igitego hakiri kare. Icyo mbona nuko niteza umukino urimo ishyaka n'igitutu kinini ku ruhande rwa Mexico. South Africa irakina yugarira neza, ishaka gusatira yihuse. Ntekereza ko Mexico irafata umwanya munini wo gutunga umupira. Santiago Gomez ashobora kuba umwe mu bakinyi batanga itandukaniro, mu gihe Percy Tau ashobora gutsindira South Africa. Mu by'ukuri igikombe cy'isi kiratangira, kandi nk'uko bisanzwe umukino wa mbere ushobora gutanga ubutumwa ku bihugu byose ko nta kipe nto iba ihari muri rushanwa ry'ibihanganye.
reka tuze kubihanga amaso turebe hamwe uko umukino uraza kurangira ugiye gutangira igikombe cy'isi. Ntimucikwe kandi mukomeze gukurikira ibiganiro tubagezaho kugira ngo dutangirane urugendo rw'igikombe cy'isi kugeza tugishoje. Iyi ni Pacifique Sport Official, ntibajye gukora subscribe na share kugira ngo ubashe kubona amakuru tubagezaho umunsi ku munsi. Imana ibarinde, ciao bye, naho ubuta.